Benjamin Collins Jr. hi Louisa, Kentucky, United States komile sa ania. Indo pui pani na laivel khan America ramtan ral beve in Indo pui zo nu po in hun engmo chen chu sipaya hian atran chun zoma. Sangkhan zakwa somli pasari kuma sipaya chan lai thawin car accident ato avangin akong nuailam azeng chuak veka. Hemi awang hian zang na domna dollar sing khat lai pe kani. Tun lai poisa hlutna nena khai khin chuan dollar nuai khat chuang fe ani thei ome. Tin heng zang na domna baka hian army pension po aladong cheu boka. Benjamin hi apa Ben Senior le anu Julie te baka anaw Hmeichhe pani Martha Ann Mary Sue ile anaw mi pa Bobby atenen an khosa a. Hetia to sual ato hnu dewa hian kumsom ni pania upa Hmeichhe ti tuainal ve tak opali le Ben Junior te chu anin hmel du ve hle a. Heti lai hian Ben Junior hi kumsom ni pangami ani. Ben Junior le abial luthar opale te hian an hun tam zawh po an hmang dun ve fo thin. Heti lai hian Ben Junior chung te ero chuan opali chu mawatan an iai deuh ni in alanga. Abik takin benanu hian afanu bial nu chu ngaina te chiam lovin in nei an lo tumna le an du na po chu apom puita hau lo mai. Hetia chung puinu berin afa te in nei na arem ti lo chan ber ni alang chu opali nung changwang ni in alang bera. Opali hian pasal pani alo nei to a heng apasal pani te lakatang hian fa pani nei to in afa te ro ain kolna hnuai om ni lo thung. Apasal masa zawh anei lai hian kumsom pali chawa upa ania. Sangka zakwa somnga parukum tir lama Ben Junior te chu an chung kwa in Hammond, Indiana lama an pema. Hetia state danga an pem chan ber pakhat po benabiel nu opali wang nia soi ane. Amai ro chu hemi kum vek April thla hian opali po abiel pa zui niang reng dawin Hammond lama hian aronin suan vele a. Ben Junior nen hian anin hnim hnai le to hle. Opali Hammond lama aron pem ve atanga kar tampo aral ma me ni khat sang khat zakwa somnga paruka Ben Junior le opali te chuan tiam thlate ti in ani nei tange nge a. Hetia anin nei hnu atang hian Collins chung kwa in ngir nghauna a om ta fo maya. Abikin Ben Junior anu le an mau thar chu anin bak kai ngun ta hle. Chum khat phei chu opali le Ben Junior anu te hi thinrim eng phiarin anin hniala. Hemi chum hian kutte po an tho de oi man ani. Hemi chuma anin ti boy chan ber chu Ben Junior anu Julie hian an mau thar opari chu anin nei certificate toilet paper manga apu wang ani ome. Hemi hnu atang phei hi chuan opali hi Collins chung kwa ain lulingin apasal chung te chu chuak turin Benjamin Junior chu voi tam tak anor thina. Amai ro chu Ben Junior hi ram tui leilo ani to wang le achung te chu ama pui tu le ain nga na pakhat an nia wangin anu pui rotna le nor na po chu abeng khon du lem lova. Ma se opali hi mo nu zak thei lo le ngam patak ania wangin ala be dong du reng lo mai. Apasal Benjamin Junior chu aro sum nei zong zong le life insurance thlengin anu pui ro chun turin document sign felvek turin angen le ta a. Ma se hei po hi Benjamin Junior chuan arem tile tatlat lo. Hetia adu dan le rotna apasalin anhil zela wang hian opali thinrim chuan apasal Ben Junior chu kut athak hiala. Hemi chuma anin ti boina hmun hi garage ni in an chenom ten an ron chel thei rama. Benjamin Junior hi zeng cheson hlei thei lo. Wheelchair anor nga yani wangin anupui hian angam viau ringot mai ani. Hemi thla ni somni pathum hian Benjamin Junior chuan lawyer muin opali chenna divorce a file. Ma se ni thumral nu me ni somni paruk sang khazakwa samnga paruka po opali chuan Collins chung kwa ala chuasan chuang lova. Hemi ni chuni hian Benjamin Junior chu khuma atluzal mai maya. Heti lai hian anupui opali chu benanu le pa te bedroom lama lutin 22 caliber rifle banga an hun that chu ala a. Ti chuan rifle a chuan silai mu som paruk thunin rifle chu alota. Hemi hnu hian sitting room lampana kal le in Mary Benjamin Junior naw kumsom pakhat mi sitting room alo thu chu voi ni akapa. Benjamin Junior nu Julie le anaw Martha te hlaw awang alo in kwa chu a rifle ken alo khum deuh rap nuwa
July chu zangai na nei hlek lovin voi nga akapa tin mar thai po voi kuangot akap bok hetia opalin silai a me pu lai hian Benjamin Junior hi khumamu ania ama ache son theilo awangin silai rik pop lai po hian akhum hi atho san theilowa ti thei nei si lovin anu le anau te pahni opalin aka ri le cherry te chu alo ngai thlangot mai ani chuta opali arum lampana stepa aron kalri le rifle alod rap te chu a hriat chhun zomta a opalin bedroom aron lu chuan Ben Junior chu 22 caliber rifle chuan atin tarana opali chuan kanei theilo che ni chuan tu man an nei bik lawang che ti a Benjamin Junior chu a shil hnuwa apasal chu akap hlum ta ani opalin Collins chungkwa aka lai hian Benjamin Junior te unau zinga no pangber Bobby chuan room danga TV alo ena Bobby an opali rifle silai nena a hmuh vele hian then omte in lama atlan chengala an then omten police an kau hnu reivak lawa police te chuan poi khoina hmun Benjamin Junior te in chuan ron thlenga ti chuan opali chuan manta ane hemi hnu deuh mai hian Benjamin Junior Julia Marthai le Mary Sui te thi thu chu puan chua ani ngal bok Collins chungkwa in kana a thlen lai hian pa ber Benjamin Senior chu ina a om lova steel mill lama na thoka a chua lai ane October sangkha zakwa somnga paruka opali chu trial nei tirania hemi chuma trial lai hian Mary Sue Collins atha na chowa trial nei tir ani opali lawyer hian a client in tual atha lai hian aril ru aboi ni in chan akhoa jury lam ero chuan an oisak lem lo ngun taka ngai to ani hnuwa judge chuan thiam lo chantirin thitura hremna opali chunga lekko anita ane opali ti hlum hun turatan February ni sompanga sangkha zakwa somnga pasari chu ruat ngal ania hetia an thurel le thuthluk na atanga alandan chuan opali chu Indiana State bika Hmeichhe thitura achung thu rel masak ber ani amai ro chu thlani empo alaral ma in rilrulam fello na nei tia an soi hnuwa governor chuan opali hremna chu ti nep sakin thitura hremna aya damchung tang tura ti anita zoka he thuthluk na siama hian sangkha zakwa somriat pakhat kuma parola achua phalna po atel nge opali hremna ti nep ani hnu hian engtin nge om tak zel ti chungchanga thu chiang fak soi thei a om lova alo ladam reng ani chuan kumsom kwa a hnai ve thuak to tura ngai ane kan channel himlo subscribe sakvela kan valom don em ti chuan a sira notification bell icon kha ola milo da sakbokla thilthar kan da apiang I hmai lo na turin Sylvia Secret Tualthah na July ni somthum pakhat sangkha zakwa somruka Kremlin Pennsylvania USA a Sylvia Wynette Secret hi rutile don Secret te fa ni turin halo pianga no pang pian fel le dom tak ani awangin mahun eng tak anei don ni te po in alang viau a school kalna po athiam thei pa ngai ve tak ni in ati thapol ani ve zel thina hetia tluang taka a seilen ve zel hnu kumsom pathum mel aron hu ve ta tia hian tu khat chu anu ruti hnena Sylvia Secret chuan apu apa pa in kumriat mi ani lain hur her angreng taka afo thu le a hmu lai renga a in phel ro chin thu a hril phong maya ruti chu afanu thu soi chuan a thong chiang kher mai amai ro chu afanu Sylvia chuan a shil lok lo awang le kum avei vele nual to awangin ruti tan po hanti vak thei atam lo hle Sylvia in heng thil a shil hnu atang hian anung changpo zoin a in thlak hret in chung khura po hel ruk na riau anei chana ngal tak taka che chang anei baka mi huat tur le ngei tur ang khera midang te hanrun luite chu nuam ati zong ani tatlat bok tin hei baka hian sual rong bol nuam ti chho chanin chip zuk ruk thlengin ati chho ve ta zel ane kumsom pangami ani in Sylvia hian rilrulama chian lo na schizophrenia natna ane awangin hospital a hun reivak lo chung chu dalu ania hospital atanga achua hnu hian anung changle omdan phung chuan mason na anei tam lo hle a arirulam fel lo na chuan zualam apan zok emoti mai turin midang tan hlo om turang zong po in a khosa fo tamai chum khat po Sylvia hian anu ru ti chu are khlum thela
tin an skula counselor pakhat po chemin avit to pok hebaka hian therapist pakhat chu secret la linglai rengin a hmaya avom to nge hetianga boro le maksak tak taka ache dan asim theilo wang hian psychiatric hospital lama silve chu dalu anile ta ani adin mun azia nu le hospital atanga achua nu fe December sangkha zakwa somriat palia silve chu US Army a alut ve a hemikum hi kum somni pali atlin kum ani chia bok sipaya atana hian asipai puite atangin chainom na le patil ti te a kauna atongun hle a nuizabura an man chang po atam hle heti rual hian ani po anung chang a that bik chuan lo awang le midang te tan har sat na thlen tu ani fo awangin sipaya atran atanga thathum hnu le ka ban ani a sipaya omlai hian asipai pui zong deuh thote chu a huat thu le ka hlum adu thu asoi fo thin ti army fitness instructor chuan asoi bok hetia sipaya changa ban ani awang hian alung nilovin athin rim hle nge ani sipaya changa ban ani hnu po hian a chang chuan ala inti sipai hle thawa asipai thuam han hak deuh trap chang te po anei thin kumsomni mi ani lain silve hian tualthah chakna anei dai to sipaya chan ma poin van tlang mi puipun khom tamna lai McDonald te Pennsylvania amol rang te kalkwalin silaya ka mi te po alo vo fo to thin silve hi James Hubert nem po ani mel hriat ni a soya umboka July ni sompariat sangkha zakwa somriat pali khan James Hubert hian San Diego California a McDonald ta mi apong ka chiam to a hemichum hian mi somni pakhat ka phlumin mi som pakwa a hliama police 10 sniper rifle in an ka phlum ta ani kha March sangkha zakwa somriat panga a silve chuan department store atangin Ruger semi automatic 22 caliber rifle aleya he rifle dollar za pasari man leitur hian form fill up thlap angai ba ka rilru lama chian lona neite tan phei chuan leiphal ani lo hrim boka amai ro chu he form fill up na a rilru lam chian lona tun ma in an lo nei tole tolo ziana tura silve hian dot soin rilru lam fel lona anei lo thu in aziak ane atun manun abikin rilru lam har satna awanga hospital alu ngun zia te chu hria se rifle zuar tu te hian an leitir kherin arin omlo hospital alu reng po in rei a om ngai meu lova kar lova achuak le ngal deuh mai zel silveinu ruti hian afanu hla om zia a hrechiang hle a heiwang hian hospitala anda chumte po in rei takom se atichin hle amai ro chu mi du lo chung inti lui chu thilol ai ani bik hau lo July sangkha zakwa somriat panga a ruti chuan Springfield Press chanchin buat chhuatur article aziaka he article a hian rilrulama har satna nei fa nei ha thlak zia le hau tak zia te achang phei chuan midang ta na hlo om thei anni ba ka an mahni enkol tu nu le pa te ta nge po in ven reng achul thu te ven himna an ma modan thlengin aziaka ruti article publish ani atanga thathum nu October ni somthum sangkha zakwa somriat panga a kum somni panga upa Sylvia Sigresi chu pharmacy damdoi zorna damdoi leiturin akala mase welfare card anei lo awangin damdoi lei phalsak ani lova hetia athil leitum anlo phalsak lo awang hian Sylvia chu athin rim hle a hemitum hian abenga hriat nein chu ari hriat chuan midang tina turle midang hau zong chuan ama Sylvia chu an huat vek thu soin a hrebok ani ti chuan Sylvia chu in lama ho in a rifle da tha chu la chuaka Springfield mall lama akara in khal pheile in mall kot awathenga akara changa achua hnu hian ami hmuh masak ber mall atanga ron chuak pa pakhat lam hoi chuan a rifle chu akap ta thuaya ma se asilai me po masak ber hian atum thelin mall atanga ron chuak pa chu asahim na zongin arangin mun himlam apan ngal hemi hnu hian silve chuan nu pakhat ATM manglai mek lam hoi chuan a rifle chu met puak le a ma se hei po hi a thel le tatlat hemi hnuwa mo chung lama alu ma hian chung ko pakhat restaurant lampana kaltur te lam hoin silve hian asilai a met puak le a silai mu hian kumni chawa upa receive cosmena oma dengin he naw hi amuna ka po chon lovin athingala heti live hian mol pon lama silai puak ri hriale mita hmutu te chu
hlawin an tlan dar deuh vek to ti chuan Sylvia chu mall chhunga lutin tumbik po nei lovin a hmuh akap deuh pop popa mall chhong ni na lama alon chho lai hian silai a met puak lova a chhong thumna ero tumbik po nei lovin akap le ta chiam thung mall chhunga putar kum somruk pasaria upa physician retire to Ernest to ta chuan he thil thleng hi alo hreve lem lova a thil lei zawh dor pakhat atanga a chuak le Sylvia rifle ne na ron phei chu anin tong ta chia Sylvia hian voi thum to ta chu akapa a hmuna a thingal ani kum somruk palia upa Augusto Ferrara po in silai puak ri le mi pui chi ai tlan chevel te chu alo hre hau lova ani po hi to ta ang davin Sylvia ma a tak aron lang deuh hlola Sylvia hian akap hlum vele tanghal ani heti lai hian kum somni palimi John Lawfera graduate student pakhat kang thel pola volunteer thok thin chu hemini hian mola a bazar ve a dor pakhata Sylvia silai ne na wak kwal nen chuan anin tong vele ta a Lawfera hian atira chuan infiam na thil emoti in Sylvia rifle ken chu adota man sakin a phi thlak saka John Lawfera hian atira chuan Sylvia hian mi ti chainan le mi rigrap nan amutak tak omlovin akap vel ve hrimhrima angai ani deuh ber ti chuan Lawfera chuan Sylvia chuman betin mall chunga dor pakhata apot luta heta hian security teron thlen ma alo man beta reilo te chungin security guard te churon thlengin security guard pakhat chuan Sylvia chu engwanga ti nge ini tia azo chuan a chung ten an enkol dan diklo ra chua ni in Sylvia chuan asoi ane he athil soi hian dikna lai anei ve pakhat boka ano pan laya apu in zamole hurher na lam rong kaya alo song bol na chin khan anuna hong anei thui hle a tin rilrulam fello na na satak nei ani avangin adin mun hi kongle lam zong tak chuan a hriat thiam om hle Sylvia Sigresi hian he mi chum hian mi pathum ka phlumin midang pasari a hliama man ani hnu hian psychiatric hospital lama dalu ngal ani bok March ni ruksang khazakwa somriat paruka Sylvia chu Tualthah chung changa trial nei tura kau ania amai ro chu hemi kum vek June thla trial nei turin akalta zo kane Sylvia lawyer chuan a client in rilulam fello na anei awangin Tualthah tupa ngai anga hremna pek chi ani lo thule apoi khoi chu aril rulam chian lo wang ni in court lama athlena heti rual hian prosecutor hek tu lam thung te chuan Sylvia in rifle silai alei thule ka azir chin thu te ba ka apoi khoi chu achia le thriat na zong ne na hriat nuwa ati ani thu an soi ani jury te chuan darkar ko zet an ngai tu nuwa Sylvia chu rilrulam har satna nei nema se thiam lo chantir ani ta thawa mi pathum atha wangin damchung tang tura hremna voi thum pek zon zat ania tin mi tha tumna anei awang hrimhrimin kumsom chung tang tura hremna voi sari pek ani bok Mansi Pennsylvania a State Correctional Institution lama Sylvia chu dalu anita ani kumsang ni somni hian akum somruk na mang mekin tanina hian adam chung hun amang raldon ti ila kan soi sol em lawang chumo Olga Hepnarova hi June somthum sangkhazakwa samnga pakhata Prague Czech Republic alo pianga apa Anthony hi bank clerk ni in anu ani hi dentist ani thung Olga hian anu le pa te hi angai na lo hle a apa phei chuan awok thin thu asoi heiwang hian anin chung khur nun ai chuan school lam nun chunuam ati zok thin hle Olga hian rilrulam harsat na psychiatric problem anei awangin chenle rual pol lama po harsat na asiam sakna sa hle a he a harsat na hian mi zinga in kil toina te nei tirin chian ti a soitur po anei fum felo sangkhazakwa somruk pali a kumsom pathum mi ani hian damdoi overdosin inti hlum alo tum to a thi ero thilem lo ma se psychiatric hospital lama dalu ani thung rilrulam hospital a hian engamoti chung chu a oma ma se mi biang biak le mi han biak lum lam lama ero ma ason mo hle a chu chapa mi hrim a huat na chu azwal zel zok ni in alang Olga pa Anthony hian thla tu te atanga aro chun in pakhat nein he in hi mi pahni alwa ho tira kumsang khazakwa somsari August thla Olga chuan alwa tu te omlain he apa in hi ponlam atangin a hal saka
amai ro chu akan na satma in an chelmit man ram olgai halani ti ro tu main an relem lova heti laivel hian olgai hi kumsom pakwa upa ani to nge kum aron tlin ve nu hian na rang athok kwal ve zel zula ma se atho puite amil lei thei thin lo awangin rei atho ma in ahna atanga ban ani deuh zela a sexuality chungchanga po ani na dik tak ama ngei po in a in hlei thei lova ngai zonga ta mi panei chang le hmeichhe nei chang te anei noka tin heng angai zong te hi hun rei lo te chunga ta na a kop puite ani deuh vek ani kumsang kha zakua somsari pakhata in te takte lo in achung te lak atangin a in la rang ve a he ina hian kumni zen zon chung chu a khosa ve man ani kumsang kha zakua somsari pathum thlasik lain midang kuta he in hi a hrala he a hralna poisa hian kar thar alei olgai hian kumsom paruk ani lai atang dai to in mel hriat lo tha du na ril ru alo puto thina sangkha zakua somsari pathum kum top lam hian mi tha chak na ril ru alo put to thin chu ti hlo tlin chin ve hrim atum ta a ma se hun rem chang ero ala hmu mai lo hetia mi tha tuma voi tam tak rem alo ruat thlon to nu July sangkha zakua somsari pathum akum somni pahni birthday mahni in mi tha atum dan alo ri ruat to chanchin bulama ti chhuat tura ati chu letter pahnia azia ka heng letter kal mang le ni phung te hi ain ang dun hle letter pahni na azia zok chu hetiang deuh hian aziak July ni riata bas karuanga mi puipung khom tam tak te chu achak theiang beratlanin ka su ang chu ka thil ti chuan mi tam tak thi na a thlen do na ni chu mi hnuwa thiam lo chantir ka ni anga shrem ka ni bokang hei hi ka in puan na chu ani ti in olgai hian ano pantet lai atang to a ti du da le soisak alo to thin to dan te chu azia lan ba ka a sexuality chungchanga mi pa le hmeichhia itna anei kop thu te mi biang biak thiam lo mi ani awanga then le rual anei ngai lo thu te aziak lang bok mi hring ti chiat ka mi hring puite ngeina an ti chiat kania chu wang chuan du thlan tur pahni kanei chu keima le keima in tha emo midang te tha ani ti chuan midang te tha chu ka thlang ta zoka achan chu ka huat na chu peklet ve ka du ani pelet lawa ka in ti hlum rengot ani chuan atlom thlak hle ang hei hi ka thuthluk na chu ani ke olga hepnarova I rong taka in lo chon chai thin hian thiam lo ka chantira che ti in athuzia ka ti to pani amai ro chu olgai hian heng a letter zia te hi hemini hian athon chuak lova he letter azia atanga ni khatral hnuwa akar chu kora anam liama atuk July ni som sang kha zakua somsari pathuma akar kora lo om chu mi ten an hmuwa heti lai hian a letter zia po athon chuak to pok tin a lettera azia ange in heti lai hian bas ruk tur zongin athang meka bas aya olgai hian truck lian pakhat ruk tur azong hmuwa hetianga mi tha atuma wang hian ama atang dai to in motor lian chi khal chu alo zira to nge bok ani ti chuan truck chu Park 7 lampanin atlan puya rewak lova mun pakhat Defender Street a tram station chu amufu ta a tram hi relte tak kholai atlan chi electric mangani ti kan shedonia heti hun lai hi chundar khatle minute somli panga ani tram station athleng man trap ti hian olgai hian aril ru thlakin tram lo ngak tu mi puite chu asutalova hetia asut tak lo chan hi a in ngai to non wang emo athil ti tum chu thalo ati wang lam ani lova mi pui om tam lo alo ngai to lo wang zok ani he mi hnu hian truck chu herin tram station pakhat zoka mi somni panga borvel tram ngak lo ding te chu panin ding takin a truck chu akhala ti chuan tram station a mi lo ding khom te chu a hnol chil tarup ani hemi kianga taxi driver pakhat chuan he thil thleng hi alo hmu chiang hle taxi driver vek hian police station lam chu kol ngalin to sual a thlen thu le medical lampo arang lama tram station ron thleng turin a cha bok police officer pakhat he thil thlenna pia dewa lo om ve chuan rang takin truck lam chu pan ngalin hliam le thi om lo te entuma truck kongka an hon chuan kumsom ni pariat mi Olga Hepnarova I driver seat alo thulo chu hmuwa officer chuan makti angreng takin Olga chu a truck khal lain amut thluk lo thu azota
olgai chuan amut thluk lo thu le a truck brake po a that thu in a chang ani katum reng wangin mi puipun khom na lama ka tlan lut tunma ka thil ton to te awanga ka phubalak na ani ti in police officer chu olgai hian alo hril olgai chu man ngal ni in police station lama lak kani a heti lai hian mi som pasari asut te chu hospital pan pui mek an ni bok amuna hian mi pathum thingalin mi pangadang po ni thum hnuwa an hliam tur lovin an thi vele a tin hei ba ka hian mi pangadang ten hliam na tak an tur bok police station a hian olgai chuan mi atam theyang ber tha adu thu le atum thu apuanga detective olgai interview nei saktu chuan athil ti awanga in chirna le poiti na olgai na nei mi alo thu a soilang bok mi pariat atha le midang som pani a hliam atanga ni ni hnuwa olgai letter zia chuan chanchin bulam a thleng ve chia letter atanga thlir chuan olgai chu tumreng wang le huatna awang hrim hrima mi atam theyang ber tha tum le chutianga chetamai chuni in alang ani April thla sangkha zakwa somsari palia olgai chu trial nei tir ani a olgai lawyer hian a client poi khoina chu aril rulam har satna schizophrenia natna wang ni in olgai chunga remna le ko chungchanga po hriat thiam chin nei turin angena amai ro chu prosecutor lamin evidence an nei that em awang le olgai letera nge po athil ti chu ruwa man lok na le tumreng wanga ti ani thu te heng arwa man na akal pui lai po in ril rufim tak aput thu te ba kha ama nge in hong chwa tur te nen lama a letera azia thu soin olgai chu ana theyang bera hremna pe turin ngen na an the luta ti chuan kumsomni pathuma upa olga hepnarovai chu thiam lo chantir ni in April ni ruk sangkha zakwa somsari panga a thitura achung thu rel thluk ani ta ani March ni sompani sangkha zakwa somsari panga a olgai chu khailum ni in Czech Republic history a Hmeichhe khailum hnung ber ani ta ani kan video min hlut saka milo en sak thina wangin lawm thu kan soya kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sak ve thei chuan kan valom le zual don em